tubaye ikaze. Mbere yuko tujya mu bindi, reka tubanze tuvuge kuri Mike Gordon. Uyu nguyu ni perezida w'ikipe ya Liverpool FC. Uyu muperezida mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze yuko ikipe ya Liverpool mu bihe biri imbere cyangwa se muri iyi sezo ishobora guhura n'igihombo gikomeye cyatewe na miliyoni 450 batakaje mu mwaka ushize wa 2025. Izi miliyoni 450 ni miliyoni zaguzwe Alexander Isaac miliyoni 125, Florian Wirtz baguze 116, Ekitike 79, Milos Kerkez baguze miliyoni 40, Jeremy Frimpong 30, Giovanni Leoni miliyoni 30 ndetse na George Mamadishivre baguze miliyoni 30. Iki ni igihombo ikipe ya Liverpool ishobora kuba igiye guhura nacyo mu minsi iri imbere, bishobora kuyihagarika. Iri muri ikipe izakina UEFA Champions League, ariko ni ibintu bitayoroheye. Igihombo nk'iki ngiki ku ikipe nk'iyi bishobora kuzatuma ifailinga muri UEFA Champions League. Tugarutse gatoya ku ikipe ya FC Barcelona yarayikine mu ijoro ryashize igatsinda ikipe ya Athletic Club ibitego 2-0. Ikipe ya FC Barcelona ni ikipe yakinishije abana impuzandengo y'imyaka yabo ni imyaka 23. Ikipe yari iganjemo abana b'imyaka bo guhera muri 2001 kugera muri 2007. Urumva yuko nta bantu bakuru bari muri uyu mukino. Ikipe ya FC Barcelona ishobora kuzaba ikipe iryana muri sezo turimo. Ikipe ya FC Barcelona kakanya tuvugana ifite amanota 6, izigamye ibitego 7. Urumva yuko ikipe ya FC Barcelona ni ikipe iri gutanga akazi katoroshye muri La Liga, ishobora no gutanga akazi katoroshye muri UEFA Champions League. Tombora UEFA Champions League yagiye hanze, ndaje na byombi banyuriremo mu kanya, ariko mbere yabyo reka tubanze tuvuge ku ikipe ya Arsenal. Gato ku ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal turabizi yuko iri kuri deal yo kuba yasinyisha Julian Alvarez, nubwo Julian Alvarez atayishaka. Arsenal yagiye kuri deal yo kuba yazana uyu musore w'ikipe ya Real Madrid ni Endrick. Ikipe ya Arsenal iravuga ngo mu gihe twaba tubuze Julian Alvarez, reka tuzane Endrick ufite n'ibibazo muri Real Madrid kuko ntabona umwanya uhagije. Bisa naho iyi sezo tugiye kujyamo yasa n'umuntu uzaryamirwa cyane. Amahirwe y'ababonye yo kujya mu ikipe ya Real Madrid ntabwo ashobora kuyiteza. Kuri Julian Alvarez we abafana b'ikipe ya Atletico Madrid bazindutse ku kibuga cy'imyitozo bamanika ibyapa bavuga ati murekure Julian Alvarez agenda agiye ashaka, kuko Julian Alvarez ibizamini byashyizwe hanze n'abaganga byashyize hanze ko arwaye depression uyu nguyu Julian Alvarez, kuko amaze n'iminsi ataza mu myitozo y'ikipe ya Atletico Madrid. Julian Alvarez arishakira kujya muri Barca, nubwo ikipe ya Atletico rwose ntishaka kumugurisha i Barcelona. Reka turaza kugenda tumenya uko biri bugende. Tukiri hano ku isoko mu kanya twari tuvuze ko ikipe ya Liverpool iri mu bihombo by'uko yatakaje miliyoni 445. Ku ikipe ya Manchester City ho suko bimeze, kuko ikipe ya Manchester City ku isoko yagurishije abakinnyi ba miliyoni 360. Yagurishije Rodri, yagurishije Savinho, yagurishije Tijani Renda, yagurishije ikipe ya Manchester City rwose. Ikipe ya Manchester City nyine yagurishije Omar Marmoush, yagurishije Nico Gonzalez, James Trafford, Manuel Akanji, Nathan Ake, Issa Kabore, Bernardo Silva ndetse na John Stones. Ariko kuri Bernardo Silva we wajyaga Madrid yagendeye umuntu, ariko ikipe ya Manchester City iyi sezo iri mu makipe yacuruje neza, kuko nyine yagurishije abakinnyi ariko ibagurisha amafaranga menshi afatika, kuko yabagurishije angana na miliyoni 337.
Here we go, Rafael Leao muri Galatasaray. Aka kanya rwose nibwo inkuru isohotse yuko Rafael Leao, uyu musore w'umunya Portugal, joininze ikipe ya Galatasaray asanze bo ba Victor Osimhen. Ndagira ngo mwabonye abakinnyi b'ikipe ya Saban FK, iyi kipe ikinamo Joelis Mikel, bari kubabaza amakipe bafite amatsiko yo kuzakina nabo. Mu by'ukuri aba bakinnyi nk'aba ngaba bo mu mashampiyona asa n'adakomeye, nyine ikipe yo niyo muri Azerbaijan, aba bakinnyi baba bafite amatsiko yo kuzakina n'amakipe akomeye. Joelis Mikel ati mfite amatsiko yo kuzakina n'ikipe ya Manchester United, nkareba uburyo ikina n'ikipe mfana. Ati ikipe ya Manchester United rwose niyo mfite amatsiko. Iyi kipe ya Saban FK iri mu itsinda ry'ibikoko, kuko iri mu itsinda ririmo Manchester United, Barca, Arsenal, Napoli ndetse na ndumva na Bayern Munich. Ewa ni itsinda ry'igikoko kabisa. Za Barca rwose zicana ahangaha, tuzabona umupeti wacu mu Rwanda Joelis Mikel, umwataka nimero 9 w'ikipe ya Saban FK ahagararanye na Kubarisa, umutima wa defense w'ikipe ya Barca. Bega ibintu byaba birenze we. Ikipe rwose ya Saban FK yatumye igihugu cy'u Rwanda kimenyekana kabisa. Uyu ni Dibu cyangwa se Emiliano Martinez, umusore w'ikipe ya Aston Villa, yaba agiye kujya mu ikipe ya Chelsea nyuma yo kwanga ofa y'ikipe ya Tottenham Hotspur. Uyu nguyu nyine Emiliano Martinez yaba agiye gutanga umusanzu mu ikipe ya Chelsea. Ikipe ya Chelsea ifite ibibazo by'uko umuzamu wabo rwose umuzamu w'ikipe ya Chelsea rwose ntabwo atanga umusaruro nk'uko bikwiye. Niyo mpamvu ikipe ya Chelsea yagiye muri deal yo kuba yazana Emiliano Martinez. Ku ikipe ya Manchester City yo yamaze gusinyisha Einstein cyangwa se Ayub Boadi, umusore w'umunyamisiri rwose, umusore w'umwarabu, yasinye ikipe ya Manchester City. Aka kanya nawe yiyongeye muri squad ya Manchester City, turaba tureba uko bizagenda.